holeu Bible na mi nya ba le chale emie afofu ki amo ba keshiro no edari mi gbona joge gbo mi glagari aha simply put mi glagari mi glagari mareke makwopo mi sebe taflachi echo eyi pe kemi edue po le chale enu la shio la gbehama enu do gbogbo ra shio na ku kore ku mareka pe ha choge joge o enya le nyagola fa gbanle tagba pipi evelia afuma nworo ba nyagola ba to floko fa floko to floko fa to flokwe nu shianu enya to floko vireka amagbetok pona chwa afa agbagba si okata o jenale rate lama marekuku nyaga asiake nyaglola ba to floko fa to floko fa to flokwe nu shianu nye to floko vireka amagbetok pona chwa afa agbagba yokata o jena le rate lama babia babia je shigara la fima mauna yepa kekla le Kristo ta amen makwe saba wonto ile toji esse babia ha egba to nyima wu Yehowa gbo obere to floko nye hikama fa keshino nu le chale nyikwe ha nyigblegari nye joge gbo vireka tututu ya onyebe nya fofu kike awon be keshiro nu akori babiale nyema babie ha nyaglola nyabia megba yenyema ebedi vireka amgatok bona chwa efe agbagba yokata oje na le gatelama babiale nyema makweseba afia honto la toji ye na sebabia gaha na sia wonto kwe arona rokio yenya ba mima ganglo baba reyi yare nye anyigbe haji nogo reyi yare amagbatore shiare yevo ba expiring day. Every living being has an expiring day. Nu lina nu bagbere shara la nyigbe haji. O magbato o mare ke egba le shale na jerekai, le shale na jetugbe, le shale na kpoho, le shale koba la shio. Kike amapa keshino nu kapu mevi la shio ha nu lina obaraka. Egbon aglagari jogegbo yeah ke nuka tututu tai na kpoho onu na noshio na nu novio pomala ma dolore gbo iya na kpore adu amarolia nyatefe matro nya ba wo okpoho ya pepepe ye oralo damabubu ogbo leyi sesan okle hahauma. I mean, there are people like that. Amoni nanama yoke mo taflachi mo nye donwi to mo jina be yo reka nuishia yo rereko ne hozim o manik amabubu o manikle o novio o manikle fumato amaro o jona nama amaro lina nama. I mean, we have good number of people who are very generous people around us. Enye nyatepa macho ba amaro a wo woma onye domanyoto onye medorula o
Only. Now, gake maruho ekpotolia. Wo mulo na be amunti ne kayo. Amoka yola po tuyo Yehowa maureka. Yitere mahi mulo na be mareke na mekle yo Yehowa maureka kwenya. Gaka na no sama fie ha. Afie ha retro ha boko heri. Majibe marun kuji no be le shale na kpoho ye na loiteri mamankla mareko agbo na kugegbo ajoge edi ya na kemae na ngoba hetro hero ko majiba ma arun kujino ba akuge egblagadi egblagadi look enya nubni enya nubla mi ba maro wolo gade khoma menye koba view wole bachite na wole nu jraro po na wole opo khochichi khogoglo taflachi gake amabubu aroli yo kanu iworu bereka enya nu sese marulia undi iko oru onu aga ifie maruli na ma amaro temi be 101 001 100 I mean amo temi vuvu you know plus sui be won top ya nya o calculation time na runu ala ba yo nya normal la shiwo ta ale na ruge be don't a survive you know wagbea fe no ye we ba mo temi na ma enya nubla ninya enya nubla ninya gae ma le khomana mo menye gavio gaka maro holi le sirikiji amok bevirama anchireta ok bevirama lo le ndokutu jache agbe lanchireta le chireta le nuoreta koruple nuoreta cha chankle le vimo hafi akpo nuruga agbe amere funtolo Yehowa mauneve mianu gaka ela maroshi olode homa mama o donago ma won kunu ba mama ofu me bi agana shima be yo plan waga no regibiam I mean such people momo rote no fuma nu jala o no sirikiji fikme ya shiba evo ho ala bana no tuji akpoloforo la ba amaji bi aflanu ata na taflachi evo na ya tore keke ngogba fiare rake na fudu bu ama chiga ke mamo pu be la fuga mo pu be ma wo flanu aga no regibiamo agbe amanya wora funto afi ha na no sem bele shiale na kpohoi le shiale relation le shiale na kpo koba la shio wo yo ba enye gato ozu dada bla degbe popo na wa egbon na glangadi nkeke viare ko ipoto galango na nanye be maze wo koba achokpera maraka mu onye wo lo koba dadi be asubonko kere ko ga poto lango no maro nkuji no ba egbon na glangadi ajogbo maro yo makpe ife fuare ko wo ba enjoy ya na sina kareji no to le Kristo ma nyema yiga fu gake enya kata ko enya ba alaba mya segoba aba magbeto we na ba mya kata mya fashina de mya nuogbo mya kata mya fashina de mya nuogbo mya kpere mya nu le yi sesan ma e dole yo
hakayo maro le gamerafia taflati menye nuvore ke yo wotao maro le gamerafia la kpako dare oshi maro le gamerafia megbe ko dana maro ama oshi yo lebe wo va le wo ren maro le game taflati yo ke menye won to pe vodada ali wo do be yo wo fio momo kata le gamerafia fukpem nu iwodu anya nu sese gake osusu maglo no kpo be koba nu pepe ile hia ya flena na kai na game no lare ya flena na kai ovo sign etwenvio omano ahoshio taflachi osusu maglo nyama na okpo afie ha etro ha moyema ron kujino be a na waloma taflachi de doma hohodoma wo mo ke ekpoto nawo Yehowa mau egbeha romro etro ha Yehowa mau gbeha romro afie ha ba na tro kaba na manya nanama egbon aglangadi ya na sina kaleji vidiara ke malamanawo taflachi nuho nya kashino nu la shio ne lokore koma jinanie ne tendora wa fi fauna nu nu yo nyo kashino onu dodo wa fokpa o wa voma o avo ho gavomo kata na fle kore o bag o mere ni na tenzana afi fauna nu kakana dogo ele populaji be shagbebe echo ekporo onya kpono afli ncho ekpo onya kpono afli aflem kokomdi amodi opa valise yo otem oga valise bubuo ga yeyi oplom kokomde ma nkekenani mo doge amare la fiere fukpemda lonoto le Kristo ma afie ha doko majiba ma aron kuji bedashia ayi na myakata nyasro domanyo nyasro le mi ananui nyasro le mi anyo doma na mi havio nyapa felika o nyanovio meho amaro taflachi maro le koji fifia o ration gake koba meli o khefe ojo ira pe mota o shika ore kojo kotogale koji afima maro koba emeli o flachike ota o kotogale koji afima enu ojojom enu ojojom rate ike nanya be taflachi I don't even know how I'm going to put it gakere nyatapanya ile nyama kwenye ba enu jojom enu sason jojom ayike nanya ba o lashio de mahi el lashio awa maredi na kpera ma na lashio awa maredi doloma na lashio awa maredi Yehowa ma wi yira opli o ha yira mare pli apatopa manu baba pli na gbugbo nya ha mana ore na mi be nya segoma be elebe nya wonwie ele nya fa lo nya no fi bubu yo ke le nanem fe kaka yo megbo mawu ne eyire nya seto le Kristo Yesu nya da la fa nkoma amen marekuku nya dogbera afafia kple jirulaga mawgbagbe mamakumaku mere kuku egbe ina roremi efie ha wonto na gbugbo gba ma renami nya segomenwie be rei o katanga kpotore mia ngofia nu shianu mi awo abepepere hu na amedahare na fukbelare na donore a wonto na naipa keklere mami le Yesu Kristo pam koma amen.
Bagbashi to cover, yet toye he clake me, yo balake. Undim doc la fie chalo madon. Sanko ajivo, sanko Sanko ajivo, sanko ajonya, be akpe be bagashi no more de die na ya. Fi baglavio maromulana, jafio hawe bianlena, no bore igave, oye to flow conso. Baglavio maromulana, jafio no bore igave, oye to Agla okashino moranyi baji ya kamarona bano biblim avo unto makoja peleji fo kashino nonyoba gakemi kweto momi toji nemya o ma dokli non to le Kristo ma anya kata pa tapo tokwe nya ba floko pato floko enye hikama pa kashino nuyo machichi abele shale na chane na gbla osredi mu kata jamene la nkakali egbona joga gbo ogbon gari yata abale ya na mi nya afia kore ja onha na tie po be pa lo na dama re gbo ma una yira mi nya we la doji hayo sama miela lao domatoreka aha haya sami la fia mi album ya nye kple nye groupa fa kpe evekple ename mi he album ya rego ikenya agbaja special alebe amehoji hawo kagbenye ojigbe agbenye ojigbe dadavi patience agbezuhlo nye gbevelia jilao se sodo motore kanyema epe Yehowa mawu na raretano Yehowa mawu na gbe plan maso maronku chio tohe etroha ba egbe ha nye hojigbere mawu pa man pa shisese na no chio ododo klo ogbobo kata yento na nye ta okpola le Yesu Kristo pankotria kolama betoma yehota ozunyi gbaji mo pamaga higama pakashino moyo machichi betoma yehota ozo pamaga ayo agbona yuega le 0533 516630 0533 516630 ji nanya ba maramo ko ayuega alaba taflachi anya ha mi ma efie anu yo ha na nyacho nwa glo maramo no na gare madami fa osofuga JWT Blepo maronku jiwa troha osofuga JWT Blepo maronku jiwa atohe mabiaba Yehowa ma fa manveve fa vala sasa na chojio
le Yesu Christo ƒe ŋkɔtri akɔla me. Wo ŋutɔ kple wòaƒenɔ kple viwo katã ame ɖo ŋku mia dzi. JWT gblẽ kpɔ. Sanko edzo nyanya be akpe be yeƒe keshino nuwo le dedie na ye hã. Ne nuwo le asi ovu ke le afi ke hã le afi ke le afi o ɖeka ezama lɔ dɔgo. Ya kpe ɖa be le keke ya le na ye hã. Nenema wòle nye ma. Nuvovo ɖe nyame o nye to floko sɔŋ. Osɔfo Courage Salom Charlie Marujio kaka kumasi keton eti sen uhuti sen uhuti sen maron ku jiofie he bebia bokode tra ma doblu bebia re maro nya do na mo ka ma try baba uhuti sen bebia bokode Michia kumasi fo nyina wai Beyo mama na gamu nyama mechia mokpoji po ponyigba buta mejagba gbawa onu mere na obenye nya kofi gabara gako be momeli mene zanu si dia pekleji fo ha ogbe kokko magbai mario ngoi amona zanu anyigba eji vu onwuro ki oboro ji po fiaruba mo ga bi ono zanu mafima mi ano break mu shepera u domaro nkujio awo tututu do gba na mi no break mi ano fa yam awo break mi am mi fa yam gako be moment 0533 516630 ashinu la shi oba aten ayo ohana agblo susu amanafa 0533 516630 Bernard Zanku Big Ben Benghazi Banyibaji agbenye no yo. Hello Gamasu on kopla vile ya uche afojida po makufika nupomche oh okay marakunya kela shona mi marakuye akpe Migang no baba side give